Ылиты ырдымтың орыңзахиолча, оршолыкча, Монголы туручың академик, гурыны шаңгы лауреат, бембың ринчың бакшың хылсың угынудес, ныгы хыдыгын сонсыкчытто танял солхымны. Монголы дза андығы буй дзагыч аяқтыр ихымырғың уғы бишуде, дзагыч байгань орың андығы таңгырик гысынты адлихың. Хылсың угынде ыдзың байхат тыры бол йхы балвасырылың шынжы тымдық шуде. Нухытто тосылха, хылсың угынде йхы нарың байха хырыкты. Ордың бірхі цакта Монгол олсың заяк уйытхырлың бодықыт, орымы зорегім сыргайсың дэше дыгжихы ховитейдің итігісің. Ургыжы мандахы шынжы буритсың, увыгы дымне хылы.